Većina ljudi koji nam dolaze na testiranje su učili engleski u školi. Kažu nam uvijek, učili smo 5-10 godina engleski, ali nikako ne možemo progovoriti. A to je zato jer ste učili na klasičan način. To je pasivno i to nema veze sa aktivnom znanja engleskog. Kala metoda vas doslovno tjera da govorite na satu i samim time ćete se osloboditi taj strah od govora. Na satu profesor vam ne objasni novu riječ, novu frazu, onda to koristimo u rečenicama. Mi postavljamo pitanje, vi morate odgovoriti punim rečenicom i tako postanete brzi i tečni. What kind of things make you thoroughly tired? What kind of things make you thoroughly tired? The kind of things that make me thoroughly tired are a lot of studying, hard physical work, less of sleeping, not enough sleep. not enough sleep. Naravno, na početku je malo teže dok se vi naviknete na tu metodu, ali kako se sve ponavlja više puta, sve se ponavlja svaki sat, tako da jednostavno te rečenice vam postaje automatske i prirodne. Profesor neće usporiti zbog vas, znači mi pričamo našim brzinom i samim time ćete izbjeći te tipične greške u prijevodu. Zato je bitno da je profesor izvorni govornik i onda čujete stvarni govorni engleski koji se sada govori u svijetu. I kopirate njihov izgovor, njihovu intonaciju. Why is a desert such a difficult place to live in? Why is a desert such a difficult place to live in? A desert is such a difficult place to live in. Because there is no water. There is no water, or so little water. Griješit ćete puno puta na satu, to je normalno, zapet ćete usred rečenice, ali mi smo tu da vam pomažemo. Svaku grešku ispravljamo, svaki s što fali, svaki a, svaki v, sve to ispravljamo i potičemo vas da govorite što brže. Morate shvatiti Kala metodu kao nekakav drill, nekakav trening za realni svijet, kad budete u situaciju kad morate govoriti engleski. Cilj je da naučite razmišljati na engleskom. Gradivo je prilagođen vašem nivou, tako da čak i potpuni početnici počnu govoriti na prvom satu, u prvi 5 minuta nastave. Prvi sat je svima šok, to odmah kažem na početku. Naglo vas ubacimo u vatru, ali svi su se naši polaznici navikli, tako da nije ništa strašno. Čak su i počeli sanjati na engleskom, tako da znamo da smo uspjeli s ovom metodom. Dođite na testiranje i vidite sami o čemu se radi. Vidimo se.